Dorbar Mang Tyngka Jong Khadc kelas Sdang meneksi dah kejetai halo ketering lesen ke level lesen bat ke jongra uji executive member ya ke Mang Tyngka bat ke ying borok kawai kelakan mau buram ya ki arngut ki MDC berim ki blaklat no na kani ke partai habas Sdang Jong Dorbar ke jetai kelalong halo ketering lesen bal ai dah katanat khai katanat Khadc syaki barjela nakaliang katanat khai klai thuru baklapa dah kejingto syak sarkar jela ban ai no dikilati syaki pulit enforcement ka Khadc kenang bakinya dai ladi na kanu kejingsha thambor habalet khanra trading license uba James Liang executive member katanat khai ulai thu bakani ke jingtmu kaldan lupa ke jingmut jong kani ke isi ke bamenta hadian baklai i ke jingja ke bradab ya jingsha thambor ki pulit enforcement ha ke barjela bat ki mendiar ha ke jinglik khanra trading license ha yodo Shushu ulai thu na ki nyup khandai ngut ki enforcement ki dan kumbai nyup ngut i ki blayo jinghikai na ka police training school jong katanat pulen ka bodon ha mulai moro haba jubab halo ke jingkan ra trading license halo ke jingkli blong ra do ba don kupar sumer MDC ko umsning uni executive member ko katanat khai ka HDC ulai thu ba kani ke isi kan sabishar bnia trading license ki barjala lara don ki kam ba ki trai mulong ki la menteri hi ya ki jai kam bala trai da ki barjala ini smart ba ko security kan issue yang trading license ada don ba ki ba apply ini robot dah member tempo Sdang nak lihat dah isi mentah ini perkat don dari bisa eksamen hari ini dari ngasyak nanti ngasyak ke kami bagian dia mulai nak yang tulisan ini apa ini ki formalities ba program ki applicant baru apply trading license pesan kalau saya susu ini jadi robot dah member Tidak muslim, ki jenam kam kiba jenam kam nampak applicant, jadi 3A condition for granting of reversing in license. Number 1, granting of reversing a license under this regulation, a license officer or any officer when duly authorized by the executive committee shall take into the consideration the following matter according to the circumstance of each case, namely, A, whether applicant hold any other license for any other trade under this regulation. B, whether is any driver who carries on the same trade or wearing or carry on such trade on which the application of license is made. C, whether the grant of license to the applicant would promote the interest of tribal residents in the district economically or otherwise. D, whether the applicant is a permanent resident of the district. E, whether the applicant has been removed by the village headman after being duly approved by the local Dorbar. On product of satisfactory policy verification report. Provided that license shall not grant to the applicant if A, he is not citizen of India, or B, he has been convicted of any offence and moral turpitude, or C, is found to violate any provision of any act, regulation, or rule made by this council from time to time, or D, he is defaulter in payment of any tax or revenue of the district council, or E, the number of non-tribal license trade has already reached the limit fixed by the executive committee under provision of the regulation and the rules made thereon. Kajinya tai kelong ru halor kajing petrika mi ki level lesson de ki kontraktor ki ba ai kam se ki barjela namar hadu menta bun ki kontraktor ki bayai lai ban chem mi ki level lesson na ka ki HDC uba bantai dorling do executive member katnat lebo ha juba bi ka jingkli joy kongrona khamdai MDC kanong po halor kajing ai ki level lesson na ka ki HDC na du ba ka isi jong ka PDF kala shemti ya ka kam sensar ulai thu bakat hadu menta katnat lebo kala ai lesson se ki barjela kala ai hadu syajar nyup khandai tili Hakaba khat pratli la ai tang ha East Castles nyopu waitli ha West Castles khat khandai tli ha South West Castles but chispa nyopu tli ha de boy district
uong ba ka jing ai kini ki level lesson kalong lengba ka jik pinsisa da ki ipek bat ki we ki kot kisla ba pinsisa ba ki dei ki nong India Amin la ai ngai cuba penong ba on production of epic and other relevant documents nga syukwa ba yo jing shai kliat madam chairperson ki kita ki other relevant document ki ba ki applicant ki don kampan submit haswa ba ki yo ya ka level license ki don haspa hatrangut na po east nyokwe na po west hatrangut na po southwest but shispa nyokwe ngut na po Ripoy district if lagi yang tu pengilat to Kaba katong bakusan na try na kaliang jongi kung PAC, mana kaliang jonga kung IM in charge sa kalibor, nila stress ba nila po, kaba ahmat tadi ke-epikat. Dan ray hadil ke-epikat pa, ni pan, ikot, iba yaday pa, iba jingdon kam, iba lompem jikna, bagi day kinong syong ako, dari India, but aku juga por bayi dapat aku kejelas joni. Ni pet ikut Islam, ibadai kumki certificate school, ibadai balik school bagi kenal. Lani ikut Islam di bawah aku, senang tak tahu aku kenal. Bana kalian kejongi ni pet ikut Islam di bawah aku, USP in charge Mang district. Mula juga tanah benda, aku IOC nanti, aku circuit inspector. Tahu ni dia ni penyak, awalom. Tungga jingkwa ban yo dari jingkwa syai kalian tu. Masyukwa ban punya production of epic and other relevant document yang kerja di school. Atau nak kalian jongka isi kalau yang ban ayah ka kerja clear instruction yang diaplikan akan kampensuk iki. Dokumen number 1 ka ke jingdon kam banekong kalau ande ka epic ka baar yang now SP kalau ngong police verification ka permission code Kasaki ay pat kijingdon kam kita nin hapan sabit. Laan yang pan ay dapat kerja specific clear instruction number 1, number 2, number 3, number 4. Nama kung malak pan susu hi ki applicant ki wan nami ki sisin ki wan la penbiang tak kung kijingdon kam ki la next time ki wan nanta la instruct ki ba kijingdon kam wan la sakiwe pat ikot islah. Kaba pelong ini ba Kindo mesim no kimla shu ban asil license but kila shu saranda no kila shu sange no ban apply ka level license but tani ngaji ba kalau ke jingdo nong na kalian jong ka council te kata kata ke jingkwa jingshai na kalian ke jonga madam chairperson so tenak ban hampir syai shu ini na kalian ke jongi na kalian ke isi ni lai keren dia ni bentar sama kini ketika subjek ke balong sensitif ya ka jelas jongi ni itu ba nong ipi mentanang ni ba ni ham stress ada di ipika ni ni ga ba menta bangin ai bangin au no ipi yang ni bangin bu kita ikan lom ikan ja ban lom ban ya dah lani ban yo ya level license di nganumna ban ong hang ni anda ingin examine bangin persyang dengan lo kelenci ke bawah nomor mengipi hangai simet iam bencak segala lebar masuk ke etika kategori ke dalam kaptam tiba-tiba dia bagi another relevant document begini dengan mengipi hapan baik luar ikut Islam tiba dia hok nomor mengipi ke bawah kuah ni kalau bah tenang lebar nak kuah bukan long ke tenat ke banyak dia nanti nomor mengipi ubam don hak hi banyo ay kalibor license ni ulum don hak lanu kata kalika nong rin ka bangayen but way day pat ki jingkwa ban compensation su jong ingin na examine hari ni syong nasara polisi tenang ba kanong ba ya baik tay nang kwa kanong kadon ni ka uniformity lani ka jinglong uniform salam salu dia baru kita wan ban apply license ngakwa ka clear instruction PA relevant documents lani PA kita di documents kita dilakukan submit shua bagi yo ya ka level license hon ngaru masuk ketika issue kalau sensitive dan nak ni kadang ngakwa ba ka jing ai ya ka level license ru kan long tak pasai dan dapat ki
terms and conditions, strict terms and conditions. Ngadang senti ha ubnai Jun Sitre kumba Sdang ban sai file game time mo. Nagaliang nakakti ng isu junga ga labor license ke lais pa akong utili kana kaliang junga personal issue na. Namar nagaliang junga ni timpi na state by take yaki ipika. Tumon na ipika na reject bro. Dikatakan dengan nomor yang bertai saya pingat, kalau ipika ni na reject bro. Kilaban file at ay file ng mga site at tawa siya ito. Makibakuha labor license, please produce your certificate. Dikatakan ni ka ba, nakuha ka sa IP. Kalau ipika mo,